يقول السفهاء من الناس زرد وي قمقل خلقنا ما واللهم من قبلتهم التي كانوا عليها سشیو گردو دا نبی و صحابہ دائے قبلینا شدیو آغی تمخکون کی قل للہ المشرق والمغرب تو آیا خاص اللہ لرا مشرق و مغرب دے یہدی من یشاء الى صراط مستقیم ہدایت کی اشارہ چواڑی سید لاری طرف دام وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ادا سے گرزولی منگتاسو امت انصاف والا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ دید پاناش شیطاسو شہادت کو ان کی خلقتا وخلق باندے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور شیب رسول پتا سبان شہادت کو ان کے وما جعلنا القبلة التي كنت عليها اندا مقرر من آئے قبلہ شتوی پائے باندې مخکم توی آغی تمخکم کے الا لنعلم من يتبع الرسول مگر دید پارائے چی جدا کمگا سوک چی تابداری کئی دا رسول رسالت دوئے ممن ينقلب على عقبه داغ شان جدا کو چاوڑی پخپل پندو داغ تابدارینا وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله اگر چدا قبلہ بدل خام خاگران کار دے مگر نہ گران پاشا اللہ ولا توفیق ورکڑی وما كان الله ليضيع ایمانکم ان دے اللہ تعالی چ برباد کی استاسو منزنا چ ایمان دو وجم کڑی ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم یقینا اللہ تعالی بخل کو خام خاڑی شفقت کو ان کے رحم کو ان کے قد نرى تقلب وجهك في السماء یقینا لدم آڑ ولد مخت آسمان طرف تا فلنولینک قبلة ترضاها نخام خاگر زومتا قبلتا شتخو خیغی لرام فولی وجهک شطر المسجد الحرام نو گرزو مخبل طرف دا مسجد الحرام تا وحیث ما کنتم فولو وجوهکم شطرام او کم زیچی تاسو نو گرزو مخون اخبل طرف دا مسجد الحرام تا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَقِينًا كَسَانْ چِ کتاب ورکڑے شیرے لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ خامخا پوئی شدا قبلہ بلد الحق دید رب طرف ندیم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اُند اللہ غافل دا عملنا شدیئے کئیم وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ اکتروڑیا کسان تاش کتاب ورکڑے شیدار قسم دلیل ما تبعوا قبلتک تابداری نکی دید قبل اسلام وما انت بتابع قبلتهم انہیں تو تابداری کن کے قبل دلیم وما بعضهم بتابع قبلت بعض اننی باز دریم تابداری کو ان کی قبل نوروں ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم او تابداری اکڑتا بالفرض خواہشات دریم وسائنا اشراق لیتا توحیم انك اذا لمن الظالمین یقینا تبادوخ کے خامخاد ظالمان نشیم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه آکسان شورکڑے منگائل کتاب پی جنی دا قبل بدل دلوں کما يعرفون ابناهم لکش پی جنی دی زامن قبل وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون یقینا یوڈل دین اشترے خامخا حق پٹئی اور پوئے گی دی پہ حق باندے
الحق من ربک حق واغی چستا درب طرف نہیں فلا تکونن من الممترین نمکی گاد شک ان کو ڈلنا ولکل وجہۃ هو مولیہا ودار چا دپارا یوم خدا شاگر زون کی داغی تقبل مخ فاستبقوا الخیرات نوران دیوالو کے دیو بلنا پخکارونو کی اینما تکونو یاتی بکم اللہ جميعا کم دے چیئے تاسو راولی با تاسو طول لرا اللہ تعالیٰ پیوزل ان اللہ علا کل شئین قدیر یقینا اللہ پاسی بانے قدرت درن کے دے ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام ودکم دینا شتوتلین گرزو مقبل طرف دا مسجد حرام تا وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِنْ رَبِّكَ وَيَقِينَ اللَّهُ قِبْلَ حق دا استاد رب دا طرفنا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَنَدَ اللَّهُ غَافِلٍ لَا يَعْمَلُونَ شِتَاسُوِ كَوَيْمْ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ودار زینا شتوتلین گردو مقبل طرف دا مسجد حرام تا وحیث ما کنتم فولو وجوہکم شطران افر ریچی تاسون گردو اخبل مخون طرف دا مسجد حرام تا لئلا یکون للناس علیکم حجا دید پارائش نی خلق لرا پتاسوانے سے دلیل الا الذین ظلموا منہم لیکن کسان چ ظلم کرے ددینا فلا تخشوهم واخشونی نم یری گئے ددین مخالفتنا و یرکو خاص زمانہ ولیتم نعمتی علیکم او دید پارائے چیز پورا کو مخبل احسانات پتاسو ولعلکم تہتدون او دید پارائے چتاسو ہدایت میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم دا نعمت پورا کی دل دا سری لکش لے گلے من پتاسو کے رسول ساسنا یتلو علیکم آیاتنا بیانی پتاسو آیات نظم ویزکیکم و پاکی تاسو لرام ویعلمکم الکتاب والحکمہ و تعلیم درکین تا استاد قرآن و حدیث ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تعلیم در کی تاسو دائے چتاسو پائے بنے نہ پیدے فذکرونی اذکرکم نیادوئے معاذ بتاسو یادوم وشکرو لی ولا تکفرون شکر کوئے زماد نعمتنو اسنا شکری مکوئے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والسلام ایمان والو کلک کے زان صبر کولو پمنس کولو ان اللہ مع الصابرین یقینا اللہ مخاص مرگرے دا صبرنا کلے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اموائے دا شاپ بارکی چوجلشی دا اللہ دین دا خرول دا پارا چدا دا عام عمرو پشان دی بل لحیاؤن بلکہ دی دا یو خاص جندے ولكن لا تشعرون لیکن تاسو نپوئے گئے پدغی جن ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع او خامخا ازمخونکم پتاسو پلغن تا دیر او دلوگنا ونقص من الاموال والانفس والثمرات او پکمولو دمالونو دنفسونو دمیو غلوم وبشر الصابرین نزیر ورکد خوشحالو صبرنا کو خلقتا الذین اذا صابتهم مصیبا صبرناک دی چکل ارسیگی دی دس مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون دیوائی یقینا منگا خاص دا اللہ و یقینا منگا خاص آغتا ورگردن کیوں اولئک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ دا کسان پدی باندے درودنا
دا کسان پدی بانے تعریف ندی ددی درب د طرفنا و خاص رحمت دے اولائک هم المہتدون و دا کسان خاص دی ہدایت مندن کی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ یقینا صفا و مروہ د خاص نخو د دین دا اللہ ندیم فمن حج البیت او اعتمر نسوک چی حج کی د بیت اللہ یا عمر کریم فلا جناح علیہ ان یطوف بہما نسو گناہ دے نگنی بزان پدے چیزی رازی دے دوارو پمنس کے ومن تطوع خیرا اچاچی پا خوشالے سرو کو دنے کے کار فإن اللہ شاکر علیم یقیناً اللہ تعالی قبل ان کے دد عمل علم والدے ان الذین یکتبون ما انزلنا من البینات والہدی یقیناً کسان چپٹئی ہوا چمور علی گلیم دخکارا حکمونو دہدایت خبرنا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب رستو دائنا چمون وضاحت کرے دائے خلق تب کتاب خبل کے اولائک یلعنہم اللہ دا کسان لعنت کی بدیوان اللہ ویلعنہم اللعینون و لعنت کی بدیوان نور لعنت کا ان کی الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا مگر کسان چھ توبہ ویست دے گناہنا اور نیک کخ پل عمل اوخکارے کہا چسی پٹکڑو فولائک اتوب علیہم دا کسان زخاص میں روانی کم پدی وانت تواب الرحیم عظیم دیر توبہ قبل ان کے رحم کا ان کے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار یقیننا کسان چی کفر اکڑے امرشی بدا سے حال کی چیزی کافرین اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین دا کسان فریبان لعنت ندی اللہ طرفنا او دا ملائکو طرفنا او دا خلق ٹولو طرفنا خالدین فیہا ہمیشہ بیدی بدا لعنت کے لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون نبشیس بکولے ددین عذاب مقرر ددی و نبدی لسمحلت ورکے دیشی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ او حقدار دا بندگے استاسو الہ دیو لا الہ الا ہو زگنشت واقدار مددگار سوا داغنا الرحمن الرحیم عام مہربانے والا و خاص رحمت والدے ان فی خلق السماوات والارض یقیناً پیدائش دا آسمانوں دزمکا کے واختلاف اللیل والنہار و پتلو راتلو دشپے و دروز کے والفلک اللتی تجری فی البحر بما ينفع الناس اپائی کشتوں کے چلی بسمندر کے بسبب نفع ورکولو دخل کو وما انزل اللہ من السماء من ماء او ہوا چراورو للہ آسمان دا طرف نوبو فاحیا بے لفظ ماد موتعان تازکڑے پائس رزمگا پسلو شوالی دائنا وبص فیہا من کل دابا اخوارکڑی بدزمگا کیا قسم زند سر وتصریف الریاح والسحاب اپترات لو دہواگانو دوریزو کی المسخر بین السماء والارض چتابشی دا حکم دا اللہ پمند اسمانو دزمکا کی لآیات لقوم یاقلون پریٹولو سیدنو کے دیر دلیلنا دا توحید دی حاغ قوم دراچ عقل نکار لیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا او بعد دخل کو نداس اشتریم چنی سید اللہ نسوان اور شرکان یحبونهم كحب اللہ من کئی دیدائی سرا پشانت من کولو دا اللہ سرا
والذین آمنوا اشد حبا للہ خواکسان چی مان راوڑے ڈکلک دی پمین کولد اللہ کے ولو ير الذین ظلموا اذ يرون العذاب اکولی دے ظالمان خلق اخبل حال کلچو بینی دی عذاب ان القوت للہ جميعا خام خاپو بشیش طاقت ٹول دیو اللہ رے وان اللہ شدید العذاب اپو بشیش یقینا اللہ سخت عذاب ورکون کے دے استبرأ الذین اتبعوا کلچے ویزاری بخکار کیا کسان چی تابداری کڑے شیوا من الذین اتبعوا داغ شانا چی ددی تابداری کولا وراؤ العذاب وبین دی عذاب وتقطعت بهم الاسباب اور پریب کرشی کورنے کے تعلقات ددیم وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کروا او وہ یا کسان چدی تابعداری کڑیوا ارمان دے زمون دوبارہ تلوے دنیا تا فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا من بزان جدا کو ددینا لکسنگ چدین من جدا شول كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم دغس خیب دید اللہ تعالی نور بدا ملون ددیم دپارا داب سسنو کولو پدیم وما هم بخارجین من النار خنمی دیوتن کی دور د جہنمنا یا ایوہ الناس کلوا مما فی اللفظ حلالا طیبا او خلقو خرید آئینا چپزمگ کی دی حلال دی پاک ولا تتبعوا خطوات الشیطان امدے بقدمون دا شیطان بسے انہو لکم عدو مبین یقینا شیطان تاسل دشمن اخکارا انما یامرکم بالسوء والفحشاء یقینا حکم درکی دا شیطان تاستا پا بدو خبرو پنا کارکارونو وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون او پدے چی جوڑائے تاسو پا اللہ خبرے چی پوئے نلرائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ او کم محسی ویلی شی دے خلقو تابداریو کے دائیں چی اللہ تعالی نازل کرے قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا دیوینا بلکہ من خطابداری کو دائیں چی منتری من پائے بنے مشران مخبل اولو کان آباؤہم لا یاقلون شیئا ولا یہتدون اگر شیودری مشران نہ پیدل ددین پہ خبرا عنو ہدایت والا ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء اور مثال دائے کسان شی کفر اکڑے پا تقلید دخبل مشرانوں کے پشان دا حال دا غشارے شاوزن کی حق سارو تاشا سنوریم الا دعاء و نداء مگر اوری آواز دا نزدی او شغیر لریم سم بکمن عمیون دی کارنی دا حقنا و شاڑاگان دی دا ویلو دا حقنا راندی دلیدلو دا حقنا فهم لا یاقلون ندی پویم نلری پدین یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ایمان والا خرید پاک ہاں چمون تاسو لدر کری وشکرو للہ و شکر کوئے پدی دیو اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون کئے تاسو خاص اللہ لبندگی کون کی انما حرم علیکم المیتۃ والدم یقیناً حرام کرے اللہ تعالیٰ پتا سمردارا اوینا بیول شیم ولحم الخنزیر وجد خنزیر وما اہل به لغیر اللہ او ہر غشیش واسوی پائے بانے دپارا دن نزدیکت غیر اللہ فمن استر غیر باغ ولا عاد نسوک چننا شار شرائے خوراکتا نو دے بغاوت کو ان کے اور نو تجاوز کو ان کے فلا اسما علیہ نشتے اس گناہ پدوانے پدے خوڑلو کے
ان اللہ غفور رحیم یقیناً اللہ تعالیٰ بخن کو ان کے رحم کو ان کے رے ان الذین یکتبون ما انزل اللہ من الکتاب یقیناً کسان چپٹئی ہوا چ اللہ تعالیٰ نازل کرے کتاب خبلنا ویشترون بھی ثمنا قلیلا اور حاصل دی پائے سرا دنیا معمولی اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار دا کسان ناشی دی پخپلو خیٹو کے مگر اور ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ اور خبر بون کی دی سر اللہ پر قیامت ولا یزکیہم انب پاکی دی لرا ولہم عذاب علیم و دید پار عذاب دے درناک اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی دا خلق دی شاغست دا گمراہی پا بدل دا ہدایت والعذاب بالمغفرہ وغست العذاب پا بدل دا بخنکے فما اصبرهم علی النار نصاجبا صبر دے دری پوروانے ذالک بین اللہ نزل الکتاب بالحق داد دے وجنا چی یقیناً اللہ نازل کرے کتاب حق سراؤ دی بکی اختلاف کرے رہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ اور یقیناً کسان چی اختلاف کرے پا کتاب دا اللہ کے خامخا پا دشمن لرکی دی دا حقنا